Chamahana me wo. Nyami so hey we company so. Ahana me wo. Any company ketwa. CFS shipping cargo company. The whole Dubai, yeah, you know, call African country. Now we are doing hard. Me and Juma 5 years. 5 years. Obi na dimi be see Dubai say ya. Blanya na me bo mi ko Germany. Ene nipa ni chi mi sikanti Dubai na de. Ene nipa no ye ni. Say man for you be di to say ya. Nipa na odi ya ba no so no na do ba. Sure. Enti bla me sra mo hana me de mo ba no. On baby am shia mo no. We bi nuanom Ghana for. Dubai hanum ansa na Ghana ni ba bo na nipa no what it my agent no odi e ba na odi e be see airport what do be see ya be wo Dubai ya me no me the student mattress ya teach me say na there student mattress student space in India sure student boss eti nyame na ya wadom idea why you so you go due say say you buy no you say Ghana for be to share obi a opo so odi na dwen obi amfiu kakra na wo ho no obi so odi obadane ne ho agent agis Ghana so oba for Jessica pa but enye wo mu a obua Ghana for ni bia no akoyi wase atwede ya ahana me de mo ba no ni no kura binim moda ba mo si mu firi Kumasi o so Ghana Kumasi na me firi ba mensu mensu ya ka dia ho em se ka se pa na ke batu ya ke mba ti mo mi enko na me fa mo nkyra me boss no wo ya so me na kasa dada Baba restaurant one am done here. In fact, me ra obi show awmachi. Bla ni nyane wo shepu niema. Eme boss sister ne dey Abigail. Nice. Very na rabunyo da bibi fresque de bibi fresque bi is ne free hoko. Ano kasa halbi butahal tal. That's a brand new no kabi. Abi tara boss. Yeah, bro. Hey, let's say. Oba hachi. Ayi mo ni ma mo shepoko. Hey, massa. Ade. Obi no ma ya dey kwashepo ama no ba betina so. We nkwala de kura. Ayi sister Abigail say wa ma obi no obi bintu ya friend. Okay. Abigail say ya friend. Na ya friend say no man e ko Ghana. Mo be pack ni na. Na no nkwa kwa sugar ni ma na mo fa nko. Afi no mo pack you. Na o mo shepu nkwa nya me say. Bia ya shepu. Wow. E di moto mo moto so e be nya mo. We dey ahande ye ni adaje nti mo mla na. Am sugar Ghana ni na. Hano shepu. Ni hanya sam keto. Hano ye ni bibia. KB travel tours ni na jin aha ya no mi. Hey ya. O mo na mo fi Ghana ba Dubai. Boss ne ha o ya na enye boni bia o na na Ghana ni didi wo abeka wo ani sankofa ni efie na me ko ba bi wo mo dan bla boss enye no mo free ensu me sra na o mo ye Ghana boys na ba be ku Dubai na o ma ye o mo ho se connection no agent no eno mo achi o mo sika mo ye sika boy na chef e ka ko mo ko Germany o je ko Germany ko ma me mo ato ni ma e de o mo ko Germany o se ani no mo fa Germany but o ye gbo ha ya ne na ye mo fa ma fo ya ne wa Ghana o mo ye Ghana o ta bi ni ma ka nya Toyota ya koda bontele da bontele e wi ase de mpani so nyonko da e wo mu se Dubai ha na abrochi ha ye mo nipa boys ne dia za entro ene na minimum wo mo di ntro wo Dubai ha ne wo na ase atatai minimum wo mo ye wo mo adwuma yie a ene et se si FS company ene ye ko e kukuno boss kamesra medical no Canada say na do maba sen ka be fa wo mo first pay ko the first problem be aka ya no na ye adwuma enye no ba be adwuma mo be 5 years ni nyina ne say on betimi aye hard work so betimi aye hard work nko abia yin na say Ghana for ya ba ha e bi adwuma she inside the ye so ni nyina so betimi aye bia and na wo so ntime fa wo boss ye be do this year no betimi see fast CFS no on airport yeah you see FS
Ebini. Obama wa accommodation. Money pay wa prepare. Juma wa ya no. On the so prepare Pregas company. education. Obama wa accommodation. Obama mo ba bia da. Mo ba me ha ya na me da. Sir, bo so me nso betua mo kama. Ono de ene na ya adwuma. Oh, mo sorry. Mo fast da ma erade. Mo wi a mo fast da so ma Abigail. Why? Abigail na da ya na o kan. Ono na yes supervisor. Ni nipa nyam su o ke ni mu. Ka obi a go tru pempen so sen ka Abigail na mo anko be. Oye say na so. Agents no dey bind dey am betua ne kapa. Tell what you plan. Kadia yes you be kan say that so you be kan wanda ma yes. That's so be hu your restaurant one and the one man ya mu say ye hayen and no fiti pekupe no chifa yes. Ni mu na ehu ba hu mi abeka se bia. O Gusle. O chale gano. Na se mu ya we gafo. Ocha mini ale. Ocha restaurant ale. O fi Ghana buy. O be prepare. Ghana for the American said Ghana new ayukenio enkranio asantenio masinio yenyina ye maako ha we no mo ya de be ko papa mu bia ni ha yenya on say ye Wọ́n be wọ́n nani. eti boss ani na woni ko na yi wo no mo matade ni be nshi na ko mo wa mo start na ya no ba ya the problem no me na ya do almost 5 years ni aya na odin crofo ba ni ade problem no be bia mo be dane ade de me ma ne ha mo o de me ma ne ha mo Jebo. What's it name yesterday? And then yesterday man. Me jenke Dabi. They say wunti me pay And so dey am boy on kope baby me baby e betu hia sana ya ba. we ne ko on kan ko. On be ke tie ka che say best attention. Hey boss, enti wa ni papa pa bo se na ko ye. Yes, ka san kan no. No sa fe mi aba. Ticket se ke ko won ko se enye meli ni na. Dabi mu nya ne ma no nto enya na Ghana fo mo ba nye pesta black ya Ko che accommodation mo dey tade pawa ne sa no ma ne be mo bi wa ha no mo matade ni bi so me start kra na e chena ne afa Boss ma to aketua no e man ti bia no ba. o month bia ene weekends bia so e wo ye de mam kakra ye de mam Na ba to aketua me je man ti be 2 years abeti years down guys. Sister Abigail me dey man ota Gusle nkanya e ke Gusu twa o ide. Okay. Abigail say Sister Abigail say on hwene nko. ane ye na mo hwe na mo pack no ma ni Hey, have me tall. Ya yalla falla has. Hey. Yanko, Mr. Ya da fo ni arabu fo yi. Yanko. ba bueno fa ko to achire ho